Mwerwa kwa wajera jigwe no ndirageteretanga no ndirio guko mwena wa Tigoni Limuru kuria kwena igongona ria Kikuyu Love Session na haha ndugomete na the baddest DJ in town the newest dad new dad to be. Wow, congratulations. Thank you so much. Yini no twele maritwa maku magifande ucoke twele ritwa riaku ria wini. Jitagwo Dickson Ndegwa na hone oda DJ Bull. D kwa Dickson, Bull kwa Ndegwa. Ndegwa ni Bull. Wow. Watu wengi wanashinda ati Bull ilitoka. Imetoka kwa Ndegwa, kwa Dickson D. Bull si Ndegwa. Yeah. So. Okay, how is the feeling gukoro a new father to be? Ni feeling poa. Nasema tu I can't wait. Nategea tu. Ona mimi ni fan. Wewe ni fan, nimeona wewe ni fan kweli. Wow. Umothe ni gukoro uge perform goko kwa Kikuyu Love Session and ni ukoretwo uge perform miena maingi muno. You've been holding many events na nini wigua gati andu makihimberia wira waku kana when people love when you're mixing the Kikuyu songs. Mimi naweza sema tu ni favor ya Mungu. Mimi feel poa. Na I guess hakuna kitu amazing kama kupata mafans wenye wana appreciate kazi yako na wase loyal pia, yani wase wanakupenda tu, yani wanakupenda kwanza na kazi yenye unadu. Mimi feel tu poa, yani ni feeling moja amazing sana. Na ni kitu nilikuwa naomba Mungu for a long time. Na imekuja kutimia pia. Tondu ni ukoretwo ugicera many places kuria kwina magongona maya ma Gikuyu ri na ni urona uria the young generation ni marahimberia undu uyu wa Ugikuyu. We uoyaga na njira iriku riria urona young people riria maroka a session like this gutire ati matirarega go show up na what, not that they are coming because they have money, no maroka ni undu wa kuhimberia Ugikuyu. We wiguaga ati ukiona uguo? Nijiguaga by the way na ngamenya ati Gikuyu gitige ngukuhuka gitige so ngamenya ati kwina generation iroka ikite atia tuge toria tataici ni ukura Gen Z ni marathikirie mugithi ugingira TikTok ni ukura kwenye boshi ya tene cirari vibe gicigo ukirio ringi ciga koronta iriga korori na ruburu kaigwa thaici na rugi thako thaici ukaigwa tari ruburu no rwaga thakitwo gabere basa generations zimeanza kui ni ciambitiru kumenya na cikabi ginya ku appreciate na kuenda ta Gikuyu una get tondu tene gwakora ginya mwiri to wetagwo Wanjiru no amgire kumuriri ko ndaramenya nona so thaici ndiraigwa wega ati kwanza Gen Z ni maragire ku appreciate Gikuyu ni maragire ku appreciate kuria maumite so na feeling tu poa sana. Yes. Wewe ta DJ ni challenge iriku uri wacemania nayo wastage undu uria wakurakariria ukiuga ino dina perform uria ni ngwendaga? Wa mbere hari muini na DJ kana mundu othe kindu kiria gikihea mundu hype ya go perform ona disaiki andu kana ki muno ta sound, maybe no thi handu kore sound raiguika kana nduraigua iyo ni kindu kiria riu kingi ku disappoint few makiria. So I guess the other thing kindu kiana disha stage ni gushira no sound na timing ya kuingira stage no kore no mundu raheo show kaheo ta 12 kana 11 kiroko andu ni manogire na andu marere koinuka, so that's another challenge pia ya timing. Na rikiona show ta ici cirambia thaici gatene no thaici ciambiririe kuma muthenya mambirira ciana basi no akiona, so na nikitupoa sana nigetha gwakorwo andu magakorwo mena saikio niki kiroko na ndungihota guthakira andu nyimbo tugita ya 5 kana kondu ta 6 onako andu ni magithaka luta redi ndungihota guthaka andu mathakirwo kuma tugetha 8 ginya mathaa macio ma kiroko. So that's another challenge, but ndigwiciria kuna challenge ingi. Yes. Thank you very much Nidwa Hidari yako. Congratulations. Thank you so much. Nasiji kama sio umesikia poa, sauti yangu imepotea. Sawa. So thank you so much. Na mnafanya kazi poa pia, amazing sana. Na mzidi kubarikiwa. Utoforo kule mwana wa Jera Jigwe TikTok, Facebook and Instagram. That's okay. Okay. Aya ni jitako Jerwa Ndungu nitweregane.